wesifazane indoda amadoda ngakwa confirm manganiselana izokushiya ifuna indoda uyisebenze ubusise umuntu ongahambi. Yes Lord. Ubani okululekayo njengoba indoda yakho usuyiphendule nje ubani okululeka ngoba usuyithatha isaphambi kwey'ngane nje ubani okululeka ngoba iBhayibheli lichaza lithi abafazi thobelana emadodeni lathi madoda manje ngithatha lokho enikwenzayo ayiluleko uyithole endleleni ungathithisi indoda ayithithisi ngelilanga nje umsikazi umfazi ngempama yabona ubona ukuthi uhamba uhlangana nabanye bamluleka kodwa thina siluleka into eyodwa siluleka imbhalo ngoba ilungelo uphefumulelwe nguNkulunkulu ilungelo ukufundisa nokusola nokuqondisa kunezinsuku ukade abaluleka uNkulunkulu ukhuluma into ngeyishumi enkonzweni kuba nopastor baka Facebook abathi Old Testament lalelana ngeke ngiyeke umnikelo ngisuka kude nawe usisi umuntu ongahambi lalamba salana into efaka ukuhlupheka ebandleni silalela wonke umuntu advise wonke umuntu kanti thina sasinayi advice when God has blessed you with the man of God listen to the word listen to the man yekelani ukulalela abantu abanikipha sengenile sisikubi kuyasona nawe uyagijima manje ngapha ulanda izinto ongazazi uDavid ethi wathi uSawule wamnika into ethamba phana noGola thatha nazo ingubo zami lethwathi wayifaka kabi kathathu wezwa ukuthi siyasinda wathi ngiyabonga wayibuyisela ingubo zakhe wathi uma ngishaya ibhele bese ingekho lezi ngubo uma ngishaya ingonyama bese awuyithathi into phakathi nendawo ongaqalanga ngayo uma uqala ngomthandazo uma ithana ngomthandazo uma uqala ngomnikelo Usisi umuntu nabangadumanga kodwa ubusisiwe nabangasazwanga kodwa kuthiwa ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko sabani ongemi endleleni yesona kancane mfethu unento ngolesikunjova ongifuna ukuthatha sami izoni sizwana nazo ngoba sitshela ngombuso kaNkulunkulu ngiyaphinda futhi izoni usondele sonini nje ngoba usichazela ukuthi kunendoda engcono eyale ngeCalvary kodwa hayi lezi zoni zethu esihamba zamatrip bakhipha amawayini lapha nje wona abantu ongakholwa bakhipha amawayini bathi yini noMoses walenziwa yini kwakwenze njani batshela wena ngento yakho bathi kwakwenze njani uMoses edako kwenze njani nawe awungempela awanankinga indaba uthi uhlala endleleni yezoni uphuza into ongayijwayele udakwe ukhale ukhuluma indaba okade ungasuyitshela umuntu usuyakhala yini ngakhipha isisu kanti uqala into yezoni ngizothi namhlanje ubusisa umuntu ongahambi ubusisiwe mimi awusumasuzana uhambe indawo zobumnandi nabantu abangakholwa uyothini kusasa uyafaka uthini ebantwini ontshontshe phambi kwabo emsebenzini uyothini abathanda udama nabo uyothini njengoba uhlala lapho nento zokutapa endlini uyayikhuza uyithini ingane kusasa uma ingane ifika ngento entshontshe uthi uyathatha ithi mama ngabona ngawo uyabona abantu asubagejisa izulu bangakanani ubusisa umuntu angahambi ubusisa umuntu angemi asibi nabo wena wasuswa kangaka hlukana nangwena empahla wabususwa kangaka ujwalana nababi badasela izinto ezibiza ngo200 rand ucabanga ukuthi imana uthatha isiqalekiso njalo uthatha into entshontshiwe usukunika ithi usathana ilungelo lokuhlukumeza ngoba asambi asambi futhi asimi yabona usathana umuntu into yakhe uyahlupha yabona uJesu uthini uthambani ningilandela ithole lembongolo
Olumbuzayo ngimthethe inkosi yadinga kodwa kune instruction lapha uthi nithukulule uyazi umthetho uthukulule ngoba uthatha imbongolo ngokwe authority lo muntu akathandi Jesus as a king so wasebenzisa authority uku-access imbongolo kodwa uJesu uyazi ukuthi njengoba thatha imbongolo at least akayishiya intambo ukuze lo muntu umethengele aba nentambo yokuyibona angiphinda futhi kodwa uJesu vele ngiyithathe ngafuni kodwa ngisebenzisa igunda lokuthi I'm the king kodwa ngicela nenze ifavor uma senilanda ningabuyi nembongolo niphinde nibuye nentambo ngoba lo muntu uzoyilandela imbongolo ahuphe afuna intambo lelelani bazalwane angithi thina siyakholwa angithi thina sidisiwe angithi thina sihlanziwe ngegazi sigcwalisiwe ngamandla kamangcwele sikhuluma nangelimi bona izinto zikaSathane efuna endlini yakho uJesu beleba nothi uthi uJesu umntana wami lathi uJesu athi uSathane kulungile ngembono wakho kodwa ifriji intambo ufuna intambo mina sabathe ubisa bacana ikhulekisa uSathane uyangihlukumeza kanti kunento yakhe lendlela hey hlukana nezinto ngoba ubusisi umuntu ongahambi ubusisi wongeke awu uyayazi HP laptop ka 800 rand navele ubona uNkulunkulu umhambele kodwa hasho umoya ngcothi hayi nisishini ngani ukuthi mama ngishoda nge-laptop avele afike umfana ethi maolete kodwa bese yakhuluma into engaphakathi ithi bonke abantu ethemba elinjalo bahlambuluke impela abazalwane uma sedlula zonke insizwa kumele siyambona kodwa bazombona bangahambi abangeke umuntu angahambi ngeluleko zababo ongeme njengakolotana ongeme nezona ongahlali into the place of the scornful yabazi abantu abascornful enkundleni abakolotayo abantu abakolotayo abantu ababhuqayo njengoba ubona kusuka kushara amajoke ku-Facebook shara amajoke ngoNkulunkulu ushara amajoke ngoJesu kuthiwa bamshaya kakhulu uJesu ngekabuye manje nawe uthi awushare uyidlulise kuthathwa ividiyo trend ividiyo yomama uthandaza ngelimi nawe uyithatha uhlekisa abangani bakho bathi abangani bakho kodwa sosendakweyini bese ngenza nje hey wemngani angazi lutho phela bayaphapha laba usubambe umoya wokuhlala enkundleni uyahluleka ukudefend into exist umakhulu ngabafundisi nje bathi abangani bakho izinja kabi labo uthi wemngani nami ngihleli nje ngenzela uncatsho ayikho leyana ufaka kanye nabakoloti you know abafundisi ngenze inkosi we must know we are alone good uma senze service delivery kodwa uma imkhonto ibuya kuyavulwa ngoba saba nabantu abazwana nezitha zikaNkulunkulu wena ishuma uyekusava uNkulunkulu wayekuswa umngane wakho walimala enkonzweni wajola wakhuza wadikile manje uswana naye kanje utholani emntwini ufuna ngibakoloni njengoba ngisendisiwe nje ngifuna nabantu abangakholwa uma sechaza kusisa ukuthi hayi mina nginendoda yeyinwele nendoda engithengela impahla wena ufakaza uthi uma uswana nabafana abangakholwa ukholo ethi ayikhona ngimlanda ekseni omunye ngimlanda mina kodwa khona okulala wena kumakhulunywa izinto uthini yini si comfortable enkundleni Kwayini baba into zafe nabelungileyo nawe uqhumuza amehlo lapha uthi kodwa mhlambe shuthi into zami ngangilandela usuke wahlala enkundleni sengiyathandaza asihambi asimi asihlala phinda lamasi asihambi asimi asihlala ngiyakhuza mosokudayisa ngoNkulunkulu ufuna ama friendship mosokuhlekisa ngoNkulunkulu ufuna amathenda thina nomuntu angafika nethenda enhle kangakanani kodwa asihambi nabo asimi asihlala obomzalwana learn to control your atmosphere awuphaphi jambo ifana kanti ubheka ukuthi laba khona nabangakithi
ungafeli emanyaleni kanti ngabe uwaziwa ngenye into. Umuntu obeza kuwa akabe ne-interest yonkulunkulu nokuphendula hayi enye into. Abantu baphumela ngaphakathi kwayifuna nangaphandle imshado athi ngizomshintsha ngeke abafana basenkonzweni benza kancane ngiyakhuza asambi asimi asihlala umshado akusiyisolweni ngakuphendulwa abantu Jalma kana asambi asimi asihlala noma ngafika nginevrupa into yokuqala nje yeke imoto uyakholwa usindisiwe ubethi hayi ugogo wake wangisa ngabaphathi simanga ngithi ngabaphathi njengawo mina ungaphakathi aka angibaphathi ungaphakathi kimi asihambi musano compromise ngoJesu uzoyidinga lento ehlekisa ngayo kusasa asambi asimi asihlala kuthiwa ke wangahlala bese kuthiwa ukuthokoza kwakho usemthethweni kodwa soyiqala inkinga abantu abasakwazi ukuthokoza enkonzweni abantu abasakwazi ukufunda iBhayibheli bebodwa yazini into yokukholwa iyalimala incike kakhulu evikini kuphile kanjani akuphinde futhi ngeke ufike uvuthe enkonzweni kanti ubanda lonke azathi hey wazowabanda umkhulu namhlanje angikwazi ukubanda ufike nesikhuni sakho nawe wafika nesikhuni sakho nami ngafika sase sihlanganisa